Fir-rokna li jmiss se nilqgħukom ma' Rochelle Gatt, artista residenti ta' ż-ФHINMalta. It-tim tagħna ltaqa' ma' Rochelle sabiex jitkixxef aktar dwar xogħolha u r-residenza li tipparteċipa fiha. The Nose Nose hija solo ta' ġanra ta' teatru fiżiku. L-iktar modi li nuża huma il-maskli, l-akrobazija, is-sfin u l-vuċi. Mela, l-Residency hija wkoll milli bdiet is-sena l-oħra, reġgħet ħarġet din is-sena u applikajt għax is-sena l-oħra kont waħda mill-magħżulin u kienet esperjenza vera tajba. Hija kollaborazzjoni li ġiet ipprovduta mill-Kumpanija Nazzjonali ta' Malta, ż-ФHINMalta, u hemmhekk huma jtuk spazju fejn inti tista' tagħmel riċerka fil-każ tiegħi ta' moviment u ta' drammaturġija bejn is-sfin u t-teatru. F'dal każ qed naħdem ma' Lukas li ltqajt miegħu fl-Università ta' Svizzera u konna diġà bdejna naħdmu hemmhekk u ddeċidejt li din hija opportunità ideali biex inkompli r-riċerka tiegħi fuq is-solo The Nose Nose. I learned to know this project already in the master work when I began my master in Warsaw in Switzerland, and I saw working Rochelle, and I found really interesting this thematic what she decided to speak about the influences from outside that are so much today. We have so much noise, so much noses, so much to knowing that we are such overloaded with such different things that in somehow we don't have any moment anymore to feel who I am, what is me, do I make the decisions for me, or is it so much influences from outside that I don't have any space anymore for decisions and to feel even who I am? So how to come back in this space? And this was really interesting to see with these noses and to find a way in dance. L-lum konna qegħdin ngħidu li għandna karattru li qed jinħadem bl-għajnuna tat-tafal li dan ineħħi l-imnieħer. Kif dan il-karattru jista' jidher iktar vulnerabbli bl-għajnuna ta' dan il-prop, ta' dan it-tafal. Issa din ovvjament waħda nista' nagħmilha. U hemmhekk fejn l-esperjenza ta' Lukas hija vera importanti għalija għax ikun hemm lenti differenti mhux ġast mill-qasam ta' sfin biss imma ta' kif jiena nista' nesprimi ruħi b'modi differenti u forsi iktar ovvji li ma jiġux daqshekk. Ovvji mill-background ta' sfin tiegħi għall-udjenza li hija diversa. Hija performance li saret f'postijiet differenti u l-iktar riċerka li ġibt kienet mill-udjenza stess. Il-kunċett prinċipali tagħha huwa fuq l-identità. Imma rrid nara x'tip ta' identità forsi iktar faċli biex tinftiem mill-udjenza jew le. U realizzajt li kien hemm karattru minnhom li ngħidu il-Birdie kien l-iktar wieħed li kien mill-qoħ. Allura dik naf li qabel ma bdejt din ir-residenza hija xi ħaġa li rrid nirriċerki iktar. Il-messaġġ finali għadni ma nafux, bis probabbli nkunu nafu l-aħħar ġurnata jew ta' qabel. Jew forsi ma nkunx nafu għax din hija riċerka fl-aħħar mill-aħħar, però mixjin li qegħdin insibu bħalissa transazzjonijiet li jagħmlu sens. Jiġifieri kif eżempju ħanoħroġ mill-ispazju li huwa gaġġa fix-xenografija tiegħi għall-ispazju li huwa forsi iktar liberu. Allura qegħdin naraw li ma tranzazzjoni tagħmel sens għax forsi qabel ma kienx daqshekk ċara. Però l-iskop huwa li niġbor il-feedback mill-udjenza biex nara huma x'ħasbu meta raw ix-show, x'ħassew, forsi jekk hemm xi mera huma fl-emozzjonijiet tal-jom li nista' nuża jiena l-qudiem.
jew le.